kamal we kamal tel longa chagu jojel garamam tel kunga tel piu belto chadak pa kon ramamane Ray which South Sudan Ramashikona, chief of the South Sudan People Defense Force, Ramashalke Lieutenant General Gebrial Riek, Jenchakan Tedamashni, Raywika Jonglei State, Kajilat, Charlotte Nomoka Bill Pound, SSPDF. Läär kalar kille Läär desh kalar Ramimo Major General Lul Rekong Sialado the veteran commander Jena weka juba kadua bor gwasan jimash ne ke mashnat tladeni shikan turbile jalkaja shikan le match barka turbile gwaz dan gelatin chilul larnena ala general jock ala poinde charge no ka gwaz mo ala point board ga ne kane de kondo kujala ga chu kan ma chu kan chu libne to Keniten kon till a might not tin gorko to nakaka. Chueeri me chuajalat ko bane dial tinteka lanit ladini SS PDF re which ka South Sudan enu General Gebrial jock riek ramshikona South Sudanese KSS PDF ki ramshikona kuer K Chief Defense Force jen malpoinde telerek ka kor gwadan dana shakan tada mashni ne tishi goro de kananak chakan antama chalat ramadan la Läär yalar ni lul ramal da dien man la Läär yalat kan National Security Service shela do ne chane ngwan chaka kep kakan chuer kene da majeta nero yanga gwadana togrekten nero kokien yana ka kulnyang village kan ne ngwana totin goiko kan doina majeke kan nang na da dop chaka yen bor ka bor ka police station ka barwani ko kien ga kwidien ba ka lat man kula de teno en ram me mi ko na kwar ke chief of defense force Lieutenant General Gebrial Riek wajen cha kanta da march ne ka kana ne da kona la body gane ka ke ji kwara ko cha jil match ala do boromo do object mu wete ci kuma se gwitin benas bu tuk ko jan dob danan nakne to wanten ke jan dob danan tekarik to wan mu gor kumo dare de mi dare jalatin da dob kelu ko de ni la na nyur kamo da dob de ka kef ki de ka ngaje ka ngane wadi dien kana de ci kona de ne shi riek mishit kana me chatwok karam kel michi kona kwar South Sudanese Defense Force Chief Riek ki ramicha cholo to Lieutenant General Gebrial Riek wacha kante da mashni biya tagamal